Sanibona ngake ngalahlekelwa imoto ke ivini ngo2020 ngayaluza ke sengilifuna ngayaluza njengendoda nami hamba bathandaze ngahamba abaprofeti ngahamba izangoma ngahamba inyanga kwasho ukuthi akuhlangane nje hayi ngaze ngafonelwa insizwa yakwabiyela iyashayela namanje khona lapha eDrobheni unathi umfoko kabiyela ayangifoneleke naye iphatheke kabi ukuthi awumkhwanazi ulahlekelwe imoto ngithi wayesethi ke ayi ukhona umuntu engisafuna ukukulayela kuye ake sibonana awunanga impela sabonana hayi siyangichazela uzohamba kanje lenyanga ingapha eDumbe angidirected ukuthi ngizofika Friday ngithatha umgwaqo obheke eDumbe ngihambe kanje hayi ngihlele nami hayi ngizohamba ngempela ngoba nayo nathi umuntu engumjwayele futhi akukho usizo ngilofune kuye uyena oapproachayo nje hayi sihleleke nomakoti ke sihambeke sambe nje ekseni ukuze sishayelwe intambama sesingakhona ba kuyalalwa lapha kuseDumbe lapha kuphakathi kweDumbe neUtrecht mase ngibuka nje ngamanje oba sengiyazi indawo kodwa ngisahamba nje ngiyakhona kwakuthiwe nje kuseDumbe sihambeke ebusuku ke sizefike khona ngo5 ntambama siyafika laphana sebe inqwaba abantu kodwa lo muntu ozasebenza ngakusasa ngo7 kodwa already nje abantu sebebaningi mina nje ngangunumber 19 unumber 19 kanjani ngokubona isigubhu sibekayo ufika ubeka isigubhu esangweni esilandela emva kwaso isigubhu nje o2 liter bamanzi inqwaba ngathi ngiyabala ngathi number 19 umuntu etshela ukuthi uele kanje ngaye ngifike ngisibeke ke nami sihlale silaleke kusekuseni ke luphume loqhomemana lekhehle ikhehlana nje fake nje iduke elibomvu lapha namakampuzo ne-dust coat eblue phume le round kanye egcekeni bese liyaqhweba sithi vembu sasebanga kanti ama number plate lapha na Northwest Limpopo GP EC NUF NR inqaba nje uyabona ukuthi abantu bayamuzwa lo muntu NKR hayi ngoba sizoshintsha nje imoto bengasekho NHL nobani kodwa zazi khona imoto lapha ubona ukuthi hayi lo muntu impela bayamuzwa hayi singene ngaphakathi ke singena ngaphakathi nje igubhu zethu zimla isangweni nje hayi ke afike ke asibingeleleke sanibonane awusivume phela nobani ufuna ukuzwa ukuthi ithini into leya muntu uyabhula loya muntu noma ngithi leya muntu wayebhula loya muntu ukuthi phela kade ngamgcina hayi leya muntu lo makhulunywa ukuthi inkunzi makhulunywa ngomuntu nje ongalokho enanaza ethi awusha uvume yizwa mngoma cha uhlala nje endabeni senje sisathi sala nje uyethetha ke sikhuleke ukuze siqale umsebenzi wethu bese yasimisa bese ethi ulalepho nandoda khoma nje insizwa nje uyabona iqoke kahle lensizwa uyabona umuntu onethi nje oyithandayo ulalepho wena hayi ngihambe ngayobhuka ngenzela ukungalala kabe emotweni walala nobani hayi ngilale ngathi hayi bo wendoda angidlali mina la ulale nobani hayi khona intombi yami engilale ku mina nginasikhathi sokuthi wena ubusuku bonke uzoletshola ilokhu uzana ayisho nje imbaba into embambezela umuntu ngeke kodwa uzoletshola indaba engaka eyisho lento bese uthi uzozala anginaso isikhathi mina hamba la ubhadla phela hayi ukuthi umtshele uhlola lo muntu sila igcikeni nje wayemxosha impela phuma isonami phuma thatha amanzi akho wayithatha amanzi lompemu wayengena komnye Mercedes nje omuhle wayidumisa yabona wasuka ngethaya yabona usecasukile leya muntu kwakuyinkunzi leya muntu bese ekhomba abanye nje ababhemu hamba ngethezi ngiyaphila madodana hamba leya moto nini nenza lapha manisa kanje njikjela amabhodlela kaBhiya lapha nokhipha ngamafastela athi uyaxosa empemu manje ngiyifuna into nenza ukuthi angixoshe nani kodwa ngiyifuna ukuthi maniza la hambe nisusuthuthu vendleleni ngambuza nje lo mpemu sesixoxa sodwa ngathi nenzeni uthi lo mpemu hey ade sihambe sishayela amadampi lapha thina so khona umuntu besishayela isakabi so bese lokhu simjikjela ngalamabhodlela ngoba besidrive isakabi engibona ukuthi omkhulu lo hayi uNtswempu lomkhulu aphinde futhi bese buza ukuthi bapla bakamvela semnambithi labalahlekelwe izinkomo babethi vembu uyabona lo muntu babethi vembu besukuma besa kuyi wathi nizwe ngobani ukuthi ngilapha mina hayi bese beyicomments izobetha nango lo bese yahleka lokuthi
wena utshothe inkomo zalaba abantu ujika ubaletha lapha kimi uzoxhaphaza mina ngoba usho ukuthi ungithatha kancane. Inkomo zakini nina zikulo umuntu oyozazi kahle ukuthi zikuphilo khona into beyihlinza nje kuthanga njengoba nizovukaniselana nje. Hambani naye lo muntu. Uhambe sihamba ngamanzonzwane lo muntu esexolisa. Hayi akunjalo. Hayi ukuthi zantshontshwa yimi nqonqonqo. Nami ngifuna kuvele sekuvele ngesangoma okungcono. Kungabe ngathi ukukhuluma mina yikho ngibalethe lapha. Hayi bamba uhambe semanzonzwane bamfaka ikhwantamini. La lisuku zalikhwantama. Ngathi xoxa inganekwane kodwa ngiyajabula ngoba bakhona abantu abamaziyo lo muntu engikhuluma ngayo. Hey ngaqala ngakhexa ngathi hayi lana impela hayi. La kuzozwakala. Bablaba bakamfukeng. Abasuke eGoli. Wayesukuma ke lo mama nezingane zakhe cabantu babela ku 8 engoka9 umama izingane zakhe zamantombazana nabafana. Wasehleka lo mkhulu wathi ziphelele mama ingane zakho la. Wathi hayi baphelele. Hayi baphelele. Wathi namanga iphelele izingane. Khona mfana ongekho la. Hayi ukhona lowo ukuthi nje phela uzalwa umyeni wami awusimshiyile phela ngoba umuntu omatasa yathi inyanga lutho usho isangoma lesisusimelana lutho umshiye ngoba wena ufuna kulungela izingane zakho kusale yena kanti kugejile onke amakhehla nezalukazi nayo yonke into ikulo yamfana nimshiye emuva landani lo yamfana ukuthi into zenilungu. Kodwa baba kuhlapha singakwenza ke sibe siqhubeka sibuye naye wathi cha hayi into enganisiza landani lo yamuntu uyacabanga ke lobo umzimo obungaka sefuna bolanda umuntu sebebuya isibili enyangeni ubona ukuthi wayovuma lo muntu ukuthi nihambile naye enyangeni senimbuya nami aniki ngibulala na aniki ngiloya na ani yini kuyongisebenza na angizi ukuvuma ngiyacabanga lapho washo njalo ngoba babe mshiyile hayi sihlaleke hayi bese qondana nami ke baba labasempanga balahlekelwa imoto awungisukuma kwakuyimi ngedwa ngenhlahlo elahlekelwa imoto wayesehleka wayesethi hey ubolekisa ngemoto wena ubolekisa ngemoto uyinika nombani ungaqala ngathi mina hayi khona kuyeza ngimboleka wathi umuntu akaboleka imoto funeka umhambise umuntu ongcono noma ukhipha ingane umhambise umuntu. Hayi ngaqala ngathi hayi kulungile mkhulu mayibuya sengiyokwenza wathi mkhulu ngeke izibuye imoto yakho khohlwa ngeke izibuye nje imoto yakho ngisho usuthanda umuntu wathatha imoto yakho wayithatha wayise enyangeni wafika wayisebenza hayi ukuthi uyangibhulela sisendlini ungigiva nje khona lapha hayi ukuthi njalo lo muntu mayebuza ethi baphi uphi lo wasempangeni olahlekelwe imoto ubuza nje emoyeni bahamba namanzi ufika awabala bese yawaqukula amanzi bese baphi labasempangeni abalahlekelwe imoto baphi labasemnambethi abatshotshwe inkomo baphi uphi lo kanjalo ufika bamba amanzi akho nje kanje so mina number 19 kodwa mina umuntu oqala ngisiza kuba wazathi asambe siyendlini lapha ayongisiza khona kodwa futhi ngitshela nje kodwa hayi imoto uyiphinda uyithole la wena imoto nowaganga ngayo abafana umfana umuntu lo wayisenyangeni yakhanda udonga enyanga kodwa ke ngizokunika nje ithuba ukuthi akuzame uye enyangeni yasemacekane uShandu ubone ukuthi akukhona ukuthena angakwenza maye ehlulekile uShandu hayi ngoba ehlulekile kodwa ngoba lukhulu udonga oladaleka akufani imoto mayintshontshiwe nje nemoto eqala yasetshenzwe yasiyantshontshwa so kulukhuni kithi ngavela ngaphela manje wathi hayi mancane amathuba ukuthi uyithole wayichaza wathi ubheke le moto bayithatha ubheke yaze odlula ngasema orentshini heyibo yashaya amabheke nje nesondo lapha laline incingo laze laqhuma isondo awubheka namabheji ongawafasela yagenquka nje amabheji apha emotweni yabona lo muntu bafowethu hayi singehlisa umoya bese ngisale sengimake phela ngithi ake ngilinde kancane bese esetha singene ngaphakathi bese khomba enye insizwa nje yayi ngasemandeni lensizwa bese ethi hey wena ubalekela uzwane lapha ugishima uzakimi ihlelo hayi uzwane mina uyangibhedela manje yathi he ngaphandle kazwane ngabe usufile wena ngaba usekho nje emhlabeni ngaphandle kazwane so wena buyela kuzwane ufike umkhokhelo 7000 omkoleta wona otherwise ngeke impilo yakho izociba wayesebenza intombi asethi ayikhuleke wasethi intombazana uhlala nothisha omkhulu ukhonzile uzofa ngoba mawusubuya lapha eStaford ufika uhle nje uhle noma grebhisa abantu lapho uzofa yavele yakhala intombazana futhi uyabona ukuthi wayesho ungqo leyo nyanga ke yangapha kodumbe Utrecht uthi uMagutshu angisaphendula umuntu ke ongibuza ngayo ngoba nami ngikhuluma ngento eyenzeka 6 years ago angimazi noma uyaphila noma usenjani nanokuthi ke imoto cha mina ngagcina ngayithola ngempela ngaya kuShandu noShandu fo ngitshela same thing wathi imoto yakho inodongo olukhulu benginivezela ukuthi zikhona inyanga phandle